Waidín mhaith a chara. Waidín mhaith. Or bachúir éigeanán. Larry Prest. Go dé an cíal lei sin? Éigeanán. No, lei sin báid atá ort. An suntais. Larry Prest. So is cookish atá an. Cosú le seach na Gaeilge agus céan cud daoine suntais le béal. Cílíonn sin go bhfuil siad sásta báscach a úsáid le duine agus sásta le duine agus daoine eile tá siad ag céithú suntais leis an clús. Cílíonn Larry Prest clús oscailte nó clús atá ré agus sásta iireachta dhéanamh gapar a dhéann siad an céadú dhéanamh siad iireachta dhéanamh úsáid na úscéire. Agus tá sé obair mar níl méid legansú híon bheith cho Phodcraoladh digan tú. Teigem, agus bhfuil daoine a Lord leat. Yeah, tá. Well, níl sugam an braithníonn sé difriúil. nó mó sé difriúil. But sílan go méid just ag deanna níos mó iireacht go gnáta. nó beidir nach mé cho Phodcraoladh. Is sé deas ní bhaithíonn tú cho bomanta sa bús. Go lei sé a chaithú an bbliana le. Chun sin beidir le chinneol. Phodcraoladh é a chaithú go dtí an lá aonn tú buas méidir. Focu. Beidir go gaithín ag ma éire. Inte solo an sin. So. Did I just win the best segue? No, run ma sé. Run ma déile chéile, run ma déile. Come on. Run ma déile chéile. Le chéile. So, an rútú ag planáil de éire an teachtain seo. Bhí. Ar agla gur seo an rud déarnach a dhéanamid seo an rud a bó a bhíon lena. Well, Sean tráthd I chláir. Tá, mar déir siad a merle. We had a good run at it. Run much go mai. So, bhí Virginia ag play fiery ar na malah. Fuair sean uncle do a chud buas. Agus rud aisteach an buas agus tú thar agus tá léir mór jippers tá rudí iontacha deanta a ggéarní fan ábhar seo agus faoin imirceach. So tá soundtrack bug curtha le chéile agamsa. Go má éire ar despair ar bhfuil échleiste. Níl agam ag strach leat ar scarbh. Sílam go méid tú sáas le go leir leis, actually. Sílam gur tusa cium de le tíon duine a bunthe soltas, actually. Great strach leat. Okay. An cíad rud a bheith a imirt ag chur fáilte. We've got and you like bheith a seo a imirt ar na speakers sort of like an Doris Tussey agus daoine ag deanú lína bug Susan patio, Body of an American by the Pogues. Perhaps just perpetually that 30-second intro. Yeah. No. Okay, and get the crackle way on faster way hearing faster. Well, Ugg's and 15 minutes later we had our first taste of whiskey. There were
Uncles Something, giving something, lectures something. on ancient Irish history. Ancient Irish histories. Yes. Yeah. No, I never understood the next part of this song, but we can talk about that another day. The shin body of an American. Ní hiking to an Keela Frisky. Shin Creating gur kinol biscuit shanam shira eh. Yeah. The Antis Frisk. She. Ew, that's disgusting. Oh no, dang Masky Frisk le Rusk. Jesus, very sure is that. So. No doubt, tá duine gan an agus tá sé éite acu mar brusca agus fair play dífa. Níl an brehannis an seo ar sila wadí wain. And Dara Oran, thousands are sailing. Pogues. Well, the Pogues just ag Shanium ag the era. Nation and Hockeyland seo a Cahir Hill agus just Hockeyland. Yeah. Rum sodomy and rum sodomy and the lash. Rum sodomy and the lash. That could just be an area Hockeyland Shania. Should know Christy Moore. Actually, Neil Christy Moore Fury that's the show agus before though. It's really Oran Roshin Du and Kjall mandolin Canta egg didn't did in the Dubliners. Jerry Ronnie Drew. I'm not too sure. Maybe Barney McKenna. You'll like it, but Barney McKenna ni session and fire listen. Session and banjo. Yeah. Kieran and mandolin. Well, Vel and mandolin I get faster more. Yes, okay. So Russian do. Air mandolin. Sufficiently Eriniach ach just food inch costless from Irish Godfather. That's a good and walk it in Scotland. Hanaka. Ach, you're not invited by the wake, Conan. So Kate Yorker and Godfather. Well, we wish Mary Foster so but Jacker do hack. Should fear. A male joint wake again. No, ta Mujigiri go male the soccer had different that again vert. Okay. Okay, Gat or an Jernach. Politic sin seo rive Eithnoi ar éisteoirí an Toran seo an Seach Trechaite, Braveheart, outlawed tunes on outlawed pipes. Hey, must go to go around Taylor Swift. 10-minute version. Should be in Moanish. You know. Whenever that's happening. Ceannacht is seo go Harley and Banish agus no an Faire. Ceannacht go cinse go Harley. Well, definitely one of them is going to happen anyway. Agus an Jerna an almost machriel I Jerna Masca Baldine Bala agus an Toran ta Aku Baldine Bala, which is sufficiently Basque and sufficiently sad. And will Oran or be special to Ogata avail Emer Jogat no a Shane Jogat ag go Eira Hian. Ní bhéo Rod Castle ceol ón speakers bhéo rudí sean aisinta an bhéo ban ag chéanú agus bhéo sean ag séniam ar an éideal. So bhí mé ag arc ar ma phone ar na rudí a scríimé síos faoi feirithe thar na blianta just na notíbhag. So bhí ban thug ban cant faoi Beilgeas maithre agus dúirtí go raibh nota an gur raibh cebhne ag a maithre ar chéanú sna feirithe sna trochadaí an maithre. So sin pí ag álas. Agus bheith hinnig torch an tradition sin arás agus an rud eile leis an daine ag séniam ceol bhí dúilm go raibh chean seanathair beidir sin rá a siar be go rá leis an fideal a chéin
ag na feirethe atsúla ach ha rahad sé isteach go ddíireach leis an idill go dtí teach an éire ach da chud sé an fidil tíomhaí agus chuird na daoine céistéir. An bhfuil nach bhfuil de idill leat agus an sin rahad sé tíomhaí agus dúid sé an idill agus thugad sé rá so sin ga tradition tá mé géire a bheith ag má éire. Ní bhéin sin an ceol. Tá bu agad agus do chuireach nachró aganine agus na dhéanam nachró aganine níl colcathair agam, níl antí nó oncle agam. Tá oncle agam agus is féidir leis coppla túnar an box a ceol a cheint. Ar an bhela céarna is a féidir le achar coppla túnar an mandolin a cheint. Ní riú an céhí nachró riú coolre ceol ag dainir bí sa teoireach. Colcathair agam Jack Gearwhack grandson den ara for blas. Session an tíon géad agamsa tá go mai in san ceol. Agus sin like dara colcathair. It's just totally absent. Was Misha fásta go maith leat? Huh? Misha? Oh, this is oh my sweet Jesus. Oh well, third cousin, that's pretty far right. Like that's pretty far right. It was a Slayer Nachol and yeah, to be fair, good point. That's much colcathair. Na gas an tosa an bhóran inis, no? Na Phodcraoladh. Yes, an bhóran. Bhóran Yes, Heglam, yes, agus maidha mé, but níl sin, ní higlet. But hiúntí isteach ag feire the bhóran. Ní higlet in bhí Liam, play us a tune on that, would you? Mar a dúirt seanar ag session ceol. Look at his triplets. It's like somebody falling down the stairs. That's what the bhóran sounds like. Well, aon in your RB go hairid a bheith ag géirí an cíniú a dhéanamh, mar bhí mis ag swinine faoi seo. Níl sagam, níl cínar RB ar maithne. Okay, well, tá couple of smidge agamsa. Declan Laverty. Agus mana bhfuil sé go an cíniú a dhéanamh bheadh sé ceol Oasis ó tusan le go dé an le. Agus tá órán amháin as gídór a dúlam sé ún an lóir sin ga céad órán de chioltamh olú. Agus ceol sé máidín amháin in dhé ihe all mhór a dtír chana. An céad ihe an mhaí in dhé an déan glasad, you know, an tairí sin. Ceol sé de grammar was sé mé cíniú leis an páit. Mar bhí sé na ceol an dúran seo, really sad song. Níor thula mé ceol beá le sé bhí. Ní méidir an teach seo ar imeall pórtach all mhór, ní dainir bhé a hartaring, Virginia is agus cara eile. Sí ionta maid an poch. Just pure misery. In Toran, you know, just pure misery. So bhí sé sin an marchína dór, nó Inta nua Amsterdam Faire ag cíniú. Ag cíniú? Well, with it here. Bhí Catherine Mullen on, then mar homage to Sean Doina. No, mas rud ag rú sé tiltsenach kneecap. Will do sufficiently good job. Although they were who gunny a chahu. Dar no. Yep. It's my shame. Marchina Dory. Katie den jegen around. Katie they Pau Marchina Dor. Well, Jackie ag conol ar an nua an dói nua Amsterdam bheith Jackie yank agam ag cíniú ag an Doris. Oh my god. Goodness when you intach. Yeah. Yes, agus bheith
féw na nóisina aige. Well, dar nói. Ach, an méid sásta cin denominative duine gan as Conamara. Conamara. Méid sásta de Conamarach do chud cínte a chinú dit. Is ceist bhá sin, beidir nach Saolaí na foclaí. Beidir nach méhin. Saolaí sin ag dó labba a fáil bin, Conas sa Jimmy tú wooing. Tá líon de cinnta níon gíalaigh na gaillimhe. Big fan of Jack the Yank. Ach, mar a thuair sin bribh tá measartha cineach bribh canan tíir bí. Tá me sé oscailte. No, I know, tá tusa iad oscailte. Yeah. Agus bhí me sé oscailte ribh, but níl mé níos mó. Bhí an orm ar a lort, in fact. Yeah. Well, bhí arms iad a lort fásta. Is cibhlam. Is bresin sé mar chrí a hanachol. And given that ag an tús ar a hosí tú. Yeah. Ag do fást. Agus éhrú tú do chanans mór an dífa a multi first ag a lór, like an níran tú rudí airíam sin agus neadidir conas. Ché mé conas a rá agus ruid an tuair sin, na rudí amide. Na jeiglá éirí clachtaithe le céidé. It's just so. But tá sé cos le daoine sa bháil má dearann tú conasta sin. Cé sin ní aithníonn sé. Tuigeann siad, sílim go dtuigeann siad conas a chuáin mas bun ómnar iad. But cén chi, that's sin céimére, sin cin deacair. Cén chi. Ní bhead sé sin ag na daoine seo a tharad go chuí. No. No. Sílim go aithníonn siad nó nach nar thuil. Well, is cibhlam iríon na gáscar. Bhí siad teanú Comórtas an Anya don si deanna aglah na gíalteach scáireach nó Comórtas Gaeilge de Cultas Kilty ar éireann agus bhí si deanna an aglah an nura nuaid an teacht agus an duine a bhí deanna an aglah bhí si gúiseid Gaeilge na mún de hí sinam níor hiag si fácail. But anyway, Garby arás go dtí an Faire. Go dé an ciad rud eile atá de leasta an é bia ná fáicogann réiteoir. Níl agam. Okay. Dearn chuige bommante. Yes, a daca le bia céishaid. A daca le bia bhéo bailí stúch in Gohart agus idir sin agus bacon bodies sin a bhéo ag daoine líthe. Níl rud ráchar a leisinta faoi. Agus fahanne other refreshments bhéo tréine de clay pipes a Gohart fásta. Fu mé gáil rá táitsinna agus tá run chuí tá siar níos foiide na clay pipes. Mé ort dunne in ar a dheanú. Cibhlam má bhamu ag ceint na wakes na céigeidí, sa deidí na céigeidí. Beidir sa 60 nó. Bhéo Itherig Gohart, bhéo Johanna Gohart, seo nar a Jimmy an Sagart. Sagart na me. Agus fásta but bribh sin choulús a siúil daoine isteach bhéo plataíon. Agus bhéo clay pipes deanta doníthe agus bhéo sin go coitinta fahanne na seandaine. Bhéo plata on the touchany deanta aníthe sin. Rúlís. Suirlí daoine gana ceithí lá omna ag deanna rúlís fahanne gaitain you're like. Bhí sin on the coitinta. The Ira my uncle. Oh really? Yeah. Touchany no clay pipes.
Táisina. Ní Ní bhí clay pipes in this ní. But sin deadly when clay pipes. Well, sin fada go like during grocery cutting the glory conjoy Yeah. Agus an rud eile ní ceh lo, but anyway sin a ru riúig the stations. Oh, bhí. Stations net. Yeah. Agus mé kosher an ní. Fail. Yeah. Sin gur sin an kingal eerspe Jernacht an kinal wake ceart, you know. Craggy na stations. Agus an ruú riú ag wake an a ro kosher an. Níl is agam faoi kosher cart like bhí rudaí an like bhí mé ag wake near hí mé an ihe like near bhí mé an don ihe like agus bhí isce batha gáil agus daoine bhí crack an gus daoine ag luirt agus cordaine ag ceol ó an ní dearchan go raibh atmosfér cosisireach an ach like ná hansa dóid sin rú tosa ar an tosa suas don ihe ar ceannar bhí ra brenn me se ihe mo wamo. But yeah, no níú pure nor a mar sin chance I've got a ní heb om ihe sin ráway ach sílim gur lak ma uncle couple bure am af behanja doine like the couple of Budweisers like in Caparogin, I think. Yeah, it's Kevin Loman ihe bhí mu gá is go batha agus an sin chéadrod ar máidín hána cud don Beiidir couple antín de maid hána siad hegan teach le breakfast é dhéanú dú like rud no real good fashion like hána nará leis an bhí a dhéanú duna fur a bhí ag seasaí ar ag si den ihe ar fád agus tí muid becin agus ispaní agus rudaí san sin bhí muid go bra. Listen, well, anyway, yes. Caveat. Kate ved the wake the ira. Fallglyn, bud sé an Fallglyn, yeah. Okay, Fallglyn, agus Ken Shomra. Oh, Shomra dapa. See, near hatching Shomri lapa lomrium. Begin te heen in zijn goedroom. No in zijn Shomra leis an stove. Sinna dearthú na Sean Calmy, na Sean girlfriends near you'll see it Jack the Jack. Liam never liked the bedroom, you know. It's good to see he's not there now. He never was that comfortable there. More of a sofa man. But no, Bain's Aichin Shack le Chinny, you know, Aichin Shack le Chinny. Yeah, definitely. Agus ní bheithin in gáinre bhí me sé bheithin malí ar an insalaba mar bachart. Oh, really? Yeah. Into jazz. Your deathbed. Into jazz. And bhil rudder bí eile gréir bí eile don lá don ihe don tréimhse. Oh yes. Yes. Let's the bug. Right, okay. So that's a good to like Shomra bugon. That's a good being Shomri different or no, it's just Tarlian shit. Being Dini Irie Hens and Shomra Shog is being Dini Irie Hens and Shomra Shen. Well, that's a good way.
an amla Italian said being shomra ainon behind the dinner a piece of nismo crack. Yeah. Well, veo shomra a wainon behind the dinner nachholigiri by a crack of velker. Agus an codja and chach veo she brewer. So in the dining room, that's where the sensible people would go. Agus vi veo cup an te difa agus crack martian. Agus an Mayo giri Calny Doyle ve on like can you like the tashment of any look at these. I want to say yes. I want to say but while amara give 3 banu ag he machonra a chinu en unig le jeglin o laverdi. Richard icha ach mi veo as ag much in hatte grusidi. No. Like the culturally nach moilen fun and tradition, but the traditions anyway. You know. But yes, no. 3 beautiful women would be there keening at my side, being led by dutiful jigs. Agus Veo and Filla and Ard Illa and all of Filla Dwayne O'Longain and Shin Igleo Liam a chumse an spotta agus ag siúil ag an teach agus Veo nólig ní brolly and Shin Clarshach or somebody who could play the Clarshach. I don't know Nolig that well at all. So maybe your cousin, carry him on carry him on your cousin. No, but Shane and Phodcraoladh Hodge and Clarshach. Okay, then you get her in Clarshach. Agus, yeah. Níl sin ar an liste, but it's mailim sin. And Básta builm den igen léime faoin tradition seo. So builm den igen glasú suas that's a cochan straw. Yeah. I want builm so den igen straw agus stuff eile steachan a chud idi sort of become a straw man. Consolation of mummers. Builm the shields jackets and check. Builm trudge iri de den check. The Migleo when a sham Norsana. Agus like me and killed Jim. That just looked absolutely ridiculous. Had to have it. Has to have it in my way. Cundan tradition of a sogum. I heard to real free clodding of the turf. Oh yes, the shinogum. Yeah. Yes. So the Cardam Hodge vi sé gobar de faras a jaran no atsenchak to hus and shin er Tyrone agus Tiacono agus vi sé ag Faire and ihe rivre agus dirt stan shock Jamer vi and Faire. It's just vi sé carcalor haro more and crack on. There was no clodding of the turf agus tear down there. Could you take the clodding of the turf? Start saying, le if Vira moyanish fail, you're husting the Shandini goal and Ishkabaha August and Shen in Ye Tamo Harhu Dinian Chak ass in the Solshe August and Shen the clodding would start. So Veldini Kaihu Fod Monu Trasna and Chamra. Hegna dini ela ach ma jern tu rudder be ma yan tu fumer be kai tu amacht on chamra. So the henigiri shan boss load the shandini as a hiarn a hacked she's tradition shanayani. Look into So no great go nyan should shen go for now. Oh deadly. She don't like the glad being rodden chap bug a waren eichen shacht. Yeah. She know. And rudder veo ogumsa na veo lad og denja og a wine reniha ogus ba dulge shoku daniha na ve an clodman.
Prati no turf agus bhéh siad in a bhach an aitin teach defriúil sniping unsuspecting mourners. Nobody gets picked on by an gach dunne blue wine. You never know where he's going to strike. Pure chaos. Carine and Phodcraoladh and Claude. Carine. CADHRAFADIN. Anyway, we could go down this road of different types of turf. We're not going to do that. But anyway, fáinnig mé sin ar maidin. Sin fa a Jeremy J. Pumanchas of Resh, Remy piece of Leiheracht, Rubber Shaw. He'll message just go to Moscow again, Amsham. No. We bring Lodge into civil Ogum, August enjoy my Dutch land chat if we bring Lodge in. Ach, nee, and you. Rodella, Vel Ogum near Tandini, a Kaihu now and Moan. Dirch, Shanna her Colleen Mayar Shaw Gergrala Shaw Harlan August Og Veo Mala Kangelcha Har and Shimler August and Shin Veo and Veo Shamra. Oh my god. Shamra Corp Cludia le touch. Deadly. Lay me if we saw Ermadin. Lay me if we saw Ermadin agus Ilmeger Gehi go Shin Ianta Shanation. Ka hard Shin. Lave Shillam. That's deadly. Yeah. Well, we must glad if we saw agus the Shinnig Tardy and me. Oh, Kay Garona already Kierna. Yeah. Kay to our moist lactin Shin. Our moist lactin Shin. Kay Kionungan Boasa gan wall is the tradition. Tá mé go pillow go héan agus moisteach Diana grass and at Faire. Probably already done, but yeah, I would enjoy it. Okay, couple of off I go. Ag puntje in seacht mar cinneal ní bhéh sé fógrithe go seag tarlaú ach ag puntje in seacht in san ihe agus in teach lean le duine bheadh na sulse leachtracha ar fad muachta ar fáil uachlig agus bheadh gach daine ina síle chéile sa darthadas le cinlaí agus solas na tinne. Just atmospheric gan bheadh brathir an technoliacht bariacht. Always, yeah, just I don't know. Shim's like a motion specialty. Totally impractical, but it's my week and I can cry if I want to. Hey, Farati, Keta Mun, I Janu, Johnny Kensigo, so like a Larry Tarley. I think you would be the Farati man. I think you would have enough respect for my madness. That's an Farati, I'd say. Mission Tien Danya, Jan, who really. Bheadh ort bhíní do ahar cin fa a bhfuil mé gúirín ruí crackáilte seár fad agus sin tuigeann sé. Yeah, I think you. Bheadh gach duine eile rá rialach sílam. That's dúma. Agus tá baraíocht ag agad sa arms for tuigid cin fa bhfuil mé gúirín ruí seo. No, definitely tosa. Agus potentially Jags Laverty, I have to say. Tosa was potentially Jags Laverty. He would understand the sacredness of the affair. Yeah. And Mayo Sagard Duggan, Sagard Duggan definitely. Sagard Duggan. Very fast, Fire Doherty, Jack's Jack. Yes. Gran, Padrin, Bedger, you would say slap or piece of moan. Of course. Fine gachtan you canna wine. It's my lumsa tradition tí like no sogan cin fa. It's my lumsa really immersion. Wahi to Kenya. Níos mó ahrin an dún tá sé níos táhachtaí cultúrtha Kenya. Yeah. Graman sé who le watcher and the watcher Hanik River Hanik Ruet. That's sin ag dúach agus
Fan je couple klikken er heel to Shach Faire. Hokkel de weetje be in jaren. Hokkel de we Jacher be de Gorsenacht. Chach Moorn no Chapog, Chach Sever, Chach Bocht. De Gaffred sort of stury him maar een gearne taza could you take tarlu taza in format. August near Afri no edition bariact hard na blinty. That's a jazz. I think it's really important. Yeah. Hulle me skill granar an Norris Kevin them for Danian Tak Bass Giernone. August Duriger Shaw and Chiad Iris and Chak Shaw le Chiad Blian. Agus being skill go hart chat and sa Chak and Kion Jernach. The hardest sé in Nor August the birch whack again jaar seo agus fur sé blas in Hampshire bunch na Briti agus bhí in birchwhack ionta gréithe so dag siad an corp ar feicála run siad nó a hardá ní siad amach bhain siad na Briti agus tháinig siad arás go dtí an teach agus an sin dógraí siad nanny go her boss. That's depressing as fuck. She grammar. That's a great story, like. Should just like sample it that go damage this at time, which in your gruesome grammar. So that's Shinrod Boston boy Gunyan Houdini. Iba corpor fegal agus tiamak agus pretty once. Synchronize famine times Ireland. And seems to skill the Costlician, skill the Brunoha, king of dark humor, seems into grammar and show. Seems to guide August and shit. Liam, why are you laughing? That's not funny. Into the rear of Oh lad, hulle me rodin into grammar ag na poistíine agus Janam German mis. Ag na poistíine, it was fantastic. Well, sin our naam suas an ish. Agus an mé curry foscailte ag an Faire. Kense, yeah. Kense. Hoscailte. Yeah, Jack Hoscailte gan dait. Sin rus tawti. So harja mata se vegéisteach len ná Jan Jarmart hackdí an na Faire bheith fáilte ro